بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله ذي العزة والإقدار، ورفع شأن أهل العلم والحكمة الأخيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين جنات تجري تحتها الأنهار، وأشهد أن نبينا محمدا خيار من خيار، وعلى آله وأصحابه التوكة الأطهار، ومن تبعهم بإحسان يرجو الآخرة خير الدار. وبعد. Sidahelo amban kaymon mabaya ko masampay na tujukaan kaymon iyan lapar pagkilalihan tebi kamo yung bandunya labi bang akhirat wahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May jamaah muslimin bang happy pinagpatut-patut atawakan pinagtep-tep gini tanto kasuno anak ko leman na pasuno sa magawa nin suko niya bisang salam pegge dambu ayam bantawisawe si Ibnu Umar ina bisaranin pa inna ra'sut tawadu an tabda bis salam pagkokan sinke mun tawadu pagmariawain iyan bang kiyonag na asalam. Nang kanipi, stagnante na dyan kamnuk salam isang nagay. Ganya ta bisara ina-ini bilang hadya niya tapasampay bisan ahad. Pagyan niya manusia, yung jamaah muslimin, neng kenduyen salam, subay pagkasiyahin may guru. Niya isang manusia, neng kenduyen takatawan ng salam ni paphap, bang saling magkupya tabiya. Sa mga magkopya kita ni bisan do kilala ni muslim gay bisan salam ni ga magpain islamin way basway magkopya suway sinalamin sumagawa bangsa suku muslim bangsa suku mag-agama si agama Islam subay kang magsalam sinalam way angkan kita subay magsalam sinalam may jamaah muslimin peggeram buah amban jangan kita magkasilasa kinasilasa. Tasabut wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Gay kami makasek surga dangan ang bankaan samantaraan kam gay magparatsaya. Gay sampurna pagparatsaya bin pagkahagad bin samantaraan kam gay magkasilasa kinasilasa. Hal adullukum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Ina jika mabaya akahanku atau akantoanku yanya perkara bang tahinangdi perkara diki-diki ruinin bang tahinangdi zaran kam magkasilasa kinasilasa. Iene pa inne pasampayong di pasaplagon di salamin si pagkasigi atau antara ni. Nambani anang kanin salam ti kamdo. Iene salam miyaan panalam kurelo miyaan ni jamaah muslimin. Miyaan bilang iene pangidot ti sin makna kabtangan panghu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyaan. Nabang pasal ilmu iyan gaya niya pangungkaan sa len-len ni ko paturo si reluhin. Sa pag-iog pangandaakan dari kawayan di na suko ni hadya sa natahat. Kuwi turungan te kam niyan bisara dikit-dikit. Niyan lagi ubos pangupamanya daw kami balik mo hatambahan ko eh. So. Niyan niya tested ko kita manusia ini nen patungan-patungan kita lala parende. Gaani hape ginapas na dia man kasanyangan. Bisan petilaw no intak sina ni manusia muslim na kirumen muslim dambua ang inapasin kasanyangan. Kasanyangan ang bandunya lagi pang akhirat.
Kung ito sumiyan kita sanyang, nuk ini sumahin natin, nagkikita sanyang aman pag dunya labi mong pag-akhirat. Pagyabanggero hinante labihan kasanyang tin atau makasanyang kitahin, kita yan sanyang. Paindang mo asyair. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata aw inna as-safinata la tajri alal yabas. Helat-helat kam mabaya kam sanyang. Mabaya kam tagagoma, bang dari tagagomahin. Mabaya kam taga-anak, bang taga-anakin. Mabaya kam taga-anda. Mabaya kam dayahan. Mabaya kam taga-motor. Mabaya kam sanyang amman pagdunya bilang pag-akhirat bi. Sumagawa S7 di benalin kapalin gayan pa lengan yata katuhuan. Tidak bisa rali. Benalin kapalin gayan paling yata katuhuan. Paling nga yata tahit atau rembohi panglalim. Mana ni jamaah muslimin? Bang mabaya kita sanyang subahin ang talawian kasanyang tin atau makasanyang kitihin. Bang mabaya kyo dayan atau mabaya kyo taga niandayahan magtanim goma kyo, magtanim lahing kyo, magtinanin kyo. Ang bariyan guwa ni dayahan ko sa Allah bang pangandungo Allah Taala kao. Bang mabaya kyo taga anda piyaw lawen. Bang sini kyo taga anda piyaw kyo ngasa kyo ataw kan maganda kyo sa mata tuwe rendero. Bang mabaya kyo taga anda maganda kyo. Pagkabang ni kyo ang maganda bisan kyo kag mabaya taga anda kikin taga anda kikin taga ana. Ang banik piswe pihalo labayan kasanyangan atau labayan nin sa inggit kita pag anda mang dali magandahin. Bang mabaya kyo sanyang ang pagdunya no labi mang pag-akhirat no piyahon bang ine hinang makasanyang kauhin ang pandunya labi mang pag-akhirat. Kuito ang bodang buwa ang pan niyan hinang te makasanyang kite labayan makasanyang kite amman pagdunya te labi mang pag-akhirat te hek ka manama sumagaw ka depan ko te sukuna jam sa buwa. Tagna-tagna ang bansunay hinang no arrida bil qada'i wal qadar. Wala. Sumay ikaw magrida yan si niyan bil qada'i arrida bil qada'i wal qadar. Sumay ikaw kontento, sumay ikaw magrida yan si ginanta wa Allah tabaraka wa ta'ala si kauhin. Mintikisan niya. Bangupang kau ginanta wa Allah tabaraka wa ta'ala inurungan kau usaha niya ang kay kanin. Inurungan kau rambulan may 10,000 atau 5,000. Sumay kau kontento, sumay kau magrida si perkara iyan. Mintin kau sanyang. Bang kau inurungan anda wa Allah ta'ala ugay hapdan na yan tandarun magrida kau si kapamahagi wa Allah tabaraka wa ta'ala kauhin. Demikian din sa miya ano isang jamaah muslimin. Pagyabangay ka magrida si kapamahagi wa Allah Ta'ala si panakdir wa Allah Ta'ala kaya enggak niya kasanyang ang bandunya labi mong pag-akhirat. Papita si Anday. Bangubama kaya taga-anda tawa pinandahan kaya amma ano pag mawaya amma nun subay kamiyan andanon. Damikian din damikian sa miya ando isap. Bugay ka magrida siya pinain banghang dijak pangnoy po si amma gat ko mawaya si kao kyo rindi. Mangna may pagsasaan. Ang bali bisan peda baguyuhan bisan da bukuan da salutan anakpin. Gani kasanyang di ko ikam asuk neong doa si pagsasaan. Pasaga ni arrida bil qada'i wal qadar. Ga kam gay magrida, ga kayo kontento. Yan si kapamahagi wa Allah tabaraka wa ta'ala kauhin. May jamaah muslimin. Subay kita kontento. Subay kita magrida. Peke ridain dambu ang banrukun iman. Banggay ka tao magrida, gay ka magrida si gantaan ginanta wa Allah tabaraka wa ta'ala si kauhin. Ga kayo tahinang wa nurukun imanin. Endemik kanin ng buwang bani antuk mina bil qadri khairih wa syarrih. Sumay ikaw magrida, sumay ikaw magkahanap si gantaan bakas ginanta wa Allah tabaraka wa ta'ala sa sali uha patawalaan. Niya manusia gay magrida gay tao kontento. Gay magrida, ang bani banggay ikaw magrida may jamaah muslimin. Banggay ikaw magrida si kapamahagi wa Allah tabaraka wa ta'ala kawin gay ikaw magkasanyangan. Istay gay ikaw magkasanyangan. Pain Sufyan Ats-Tsauri warda bima kasama Allahu lak takun agnan nas. Magrida kyo si kapamahagi Allah tabaraka wa ta'ala kao iyan ina na kapamahagi na kao tahinang kiyan sa daya manusia.
Wa tawakkal alaihi takun kawiya. Magtawakkal kayo siya, tahinan kayo kapasakan. Mangmabayag kayo dayahan si pamayam Allah tabaraka wa ta'ala. Subay kayo tao magrida o kayo jamaah muslimin. Subay kayo tao kontento si kapamahagi Allah ta'ala kaw. Na kayo magkamot, bisan kulang nga ginon. Kontento kayo. Magrida kayo. Pagkabang kayo magrida niya, wakto na pinagtamba-tamba Allah tabaraka wa ta'ala si kao. Kung nito sambatle. Manggay kayo tao magrida sa ganyan kasanyang-sanyang no. Na Rasulullah nagpaito isap, waruda bima kasama Allahu lak, takun agnan nas. Magrida kayo si kapamahagi wa Allah tabaraka wa ta'ala kauhin, tahinang kawiyan sa daya-daya manusia. Tahinang kayo sa daya-daya manusia. Pagkibanggay kayo magrida may jamaah muslimin na sagaan yan kasanyang no. Aman pagdunya no labay pag-akhirat no. Upama may pauwas kayo magkandidato. Bahwa mataraat ka pa sa lambuha boto at awaluay boto, talong boto, ampat boto, ugay ka magrida, magprotest, pagkakigay ka kontento, taraan, intag kasanyang sampay paatag, magbono, magbinunuan kandok may sawe, no, atawa, dambuha agaman, agama Islam. Hey, kapaatag si manusia, si lahate, pa sa lambuha boto, pasapat yan, dalaang, gay kontento, gay magrida, buya niya yung tinakdir awang tabaraka wa ta'ala. Gagaw tinakdir ng nakura, gagaw tinakdir ng barangay captain, gagaw tinakdir ng mayor, gagaw tinakdir ng gobyerno, sa magrida kasi kapamahagi Allah ta'ala kawin, magpaya sa kiyo eleksyon, balik kawin na kiyo tinakdir Allah ta'ala. Pagibanggay kiyo magrida si kapamahagi Allah ta'ala kawin, sinainan niya parkala, esebon ka niya kasanyang dunya bang labi bang akhirat, puas bilay manihik kamanaman sa mga pagitawag ni walangin, magmaaf kam, may labi kumakuk ampun dari Allah tabaraka wa ta'ala murasa simpatan balik. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.